Hello papagayam, naimbag nga oras humanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo nga Edgar san napudpod no anagan. Kastoy ti kunana, dirman ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko pa'y drama. Ititawan ko na suro ka 40, baruak pay laeng, kat no apay akasta, isutin nakisalaysay kan ka. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Papanam, Edgar. Ijay sudad atata. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam, nabayagan ngay istoryam day ta anubyam, ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulad ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay na yan, mapanan ti tawan, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulad ta kaday. Di kaya ganat. Talinlinayan may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at mataim may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Inya day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngam awan pagbayad ko. Sana problema day ta. Dakwartat. Naglako ag itimulak abins. Natsamba tinangina aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay sigay. Mabila nga. Dahito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar ka niya? Wen, ngam pagsaritaan tantupay anaimbag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit. Anya ay. Rumor ta. Intag pasyar. Kaslama sa dotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngamawan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho Genobia ni Insan Edgar. Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sama makatawanan ng agnubyo Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita tibagbaga na anubya na. Wang nga raw. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin mo. Wano? Saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar. Managbabain ka na tinubya na. May mayat kumamalaang ano mamamuyaw. Nabayagan nga bagbagamay. Gamsaan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan ti tawan. Ay nakaanakan. Day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngumawan pa'y mo. Diyak amo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Walin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga asawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte managlakaw. Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insang. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business Dante kan uncle. Tadapos to da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa? Basta insang. Ado ti paggastusan. Iso nga. Awan pa'y ornong kao. Ay, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga ta, Edgar. Kung tatang. Tapag sarita amin kanisilya ti kasarmay. Ay,
Nagsayatan nga nakaw. Ay sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang among pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Balala. Yun, ibaybayag. Tanday, mapaanan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Apay ngagmay saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naedak man nanditi balay. Anya, Diyak pagtatakkunan tayo dyan babae. Saan na bali ha? Saan kami mo ta nagkasar? ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagutak na na. Planok nga roti ag subling ag trabaho di syudad manong igar. Angem kasla masadutak mo tin nga ag trabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbaatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso bay-bay amon da jay. Ay, anya. Si kang manaw. Damag kaw, kaada ka nung nubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam kiting. Aw, ay, naghatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo silya. Kumplito man nanti abastaw. Agyaman ak, Edgar. Ay no, mababainakan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta. Panagri na kaasawa kan. Uray siya, Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro, Edgar. Kahit kasanungay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali lang ititag ka. Ada nakalasin na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa kin ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-adal. Ha? Doa semestre laangan, Edgar. Makalpaston ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sapay ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapod niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo't. 38 mo lang, kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganat. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitek dekta. Yak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko ma, tadi nagtapasakitan. Sige, aw-awato latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga urayan na. Jak pa'y lakayat ti makiasawa. Taadda pa'y tultulungak akabsat ko. Wan, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon iti mula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod adan nobya na di syudad. Kanayonan nga wan diti balay. Agbalin sa meten asi ti boy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat
Kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi anang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubyan ni Manong aya? Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay, may. Mabainak mo't ngamin kan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balayo. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kati pa'y kasar kanya. Respeto kyamin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Nagaro doon agrubak ka. Tagawid tayo di balay, may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Asino ti naglutuan niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno amu yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isod na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata. Nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iswa na yung bagmitata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Nay, simangpot kayo ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. Ano kasta? Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Dani mo talaga. Amang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manen kanagsinagan iti kinalibin na diti lugar may. Ano? Ay, panawang ka pa diti balkon na. Tayo naman agsodal iti nyab. Uminom ka man iti tubog ti nyab. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulpud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanya. Tapi naglulukwan na klaang. Pakawanan na ko, ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsay ka, maipatag na ka ti hustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanya. Idi na mo ang ama si Kugak. Pinanawan na. Ay, kumusta gahan ti sikog mo, iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kanka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Inaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata di ayayata. Please, pamumut asika ti kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanan nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Ladingita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayatin ka, Silya.
Maasi ka kumamakanyak, ah? Amo man, no kasano ti panagayak ko keng ka? Nari na mulay ta? Ang mapay ngay ka lang na witay. Pakawanan na kumain ka. Ni Dani ti ay Manong, pakawanan na. Ang mawan plano ka mang pasakit kang ka. Jak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na kunkwana. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay niya nagkurangan. Apay akas to ti mabal pasama. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag na atensyon ko kung kuwana. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan puso na. Kasto yung lagayam ti subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa ko kung kuwana. Pati dagiti naglakwak iti natangamulat. Inintag ko kung kuwana. Amin nakidawon na itagaw. Ay atagangaro na itasilya. Yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay, Pasensya kan manong ha. Ay, awatam ko matigasat man. ha? May saka may? Nagsina kayo lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka ngamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ita, manong. Ang ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kayo arudan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Nay, nanang. Dakay mahit. Sumrek kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mat makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. Anya? Agtal na ka man Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mat gayam abasay. Ngam apay adinak tulungan nga agtrabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mat lang nga agapan. Ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayo gayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya mait. Pinilit na. Ala, husto daytan. No kadayon kayo mat lang nga agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. No, kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. O manong, makauma ti ugali na. Sublatan manan ano kaya mo? Anya? Una kiti pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisina kiti babae. Ha? Agbaka ala brown. Yung ti sublatek ti subsobram. Di uray awam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili, iti agbaling nga asawak. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata, dadya babae. Inungong tak nga rod ti kabsat ko gapo iti kasjay nga imbaga na kanyak manang biyanang. Kas lang amin nawan respeto na kanyak amanong na iti kasjay nga imbaga na. Nagsina nga rod dagiti duwa ket nakasarak manen iti sabali a nobya ti kabsat ko. Ngem siya awam pay nobyak nga ginggayta. Tawam pay met makita. Wenno pakarik naak iti ayat. Kat nugasat ko ti agbaak abaro awat taklatan. Alakastan to'y pagayam mo, Edgar. Talaga kasta ni ayat pagayam ko.
Saan nga iti amin nagundaway, katragsak ti mapasaram. At damat lata mapadasan, wano mapasaram aladingit. Ako nada. Iso asak baya sarkam ni ayat, sa ganaam latamat ti mabalin nga ibunga na. Angam saan ka mapukawan itinamnama. Nalabit, talaga saan pa'y adimtang ti parakan ka. At danto pa'y nasurok a 50 ti tawen na, santo na ki asawa, at dapay kat senior citizen Iso nga awan innubingan, lin na kayan, wano binnaketan, iti pan na ki asawa. Basta lakit din naragsak da adwa. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Edgar. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat mo na inyor nos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello everyone! Imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tinta ipatangatang wano'y drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing, san napud no anagan, tintay drama. Kasto iti ko nana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. At dagar-aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado dagar-aram kan ko ana. Kat gapoy ti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siyak ti arman, tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan na problema da ita? Papay, dagita laubing ayak ti addakarbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga oray na taingantan. Ay, pati. Alan aklunan na kong Reming, di na kumamot parigatanan Tanay, marigatan akmat nagkarasubli dito'y balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko itim mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan. Apate, tanariga mano aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiig. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka no ni patikan ka. Wen manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyam day jay apatay. Kainubul lili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada-ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada-ar-armon na single mom. Kat ijay mo't amyanan. Ada-ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si Kamanay ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay. Sa pay paggigid na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay.
Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di upat kayong anubya na. Jak amo kasta amanang. Damo ka siya lang dararman na. Ay ka, siyempre, ilimod na tapno, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga agayat kan kadayjay, ka bakit kan? Balo ka pa'y, pensyonado dayjay, adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na, saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin dayjay, ading ko. Bolele kong dayjay apatay. Apay, sa dino aya, ti pagdatdatunan na ken ka. Umay, ije balayaw. Wen manang. Nukas tanga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamad dagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatsan, ading kaw. Manang, adda kwartayaw. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputot, kat awam mo trabahom. Mao din day nga anak mi kini bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 gasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga main. Di ka agbirok iti panggadam. Day tala agputo ti paggagatam. Di kayo sumanaon na. Bangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan di apo kuyaw. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga minti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pa'y naang. Jak magpaparam kang kwana. Isumat ti umay agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngag naantim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manen, nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsaron, wag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam mo ngay. Mapanak man ni balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa.
Tagumatang akiti mirindaan me kini ading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka manin agarab. Wana. Ano sa kon, tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na maumuma ka nun iti panagruprupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kuna naman di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat masayang ti aldaw mo iti kapsat ko Iso nasaysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maaramid gayam ni Reming tikasta. Tiyamok ka na singpot ti kamsat mo. Nagsaya at ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kabsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, kasta gayam. Mala, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklayim pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalagan agmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod! Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet kagayam Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagan. Kababa ay, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagpay sa sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagaro. Umatay luta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, kasuwa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Oh, adto iti kwarta, Luseng. Umatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. Ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw.
tapno napintas a kita ken agpakuko ka padalusam dagita kukom tan nagmumurseng. Ay, thank you, Patay. Suwon ti agpapintas luseng tapno mas maatrakak pa ka ken agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, Patay. Agpaili ak intun bigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamutag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you, launay, Patay. Umayak man nanang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, why kan pinalamuyot ko? Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumula ay. Ha? Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Apay akasla ada pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak a pagpapintas ko. Ha? Asino? Ni Patay, a pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na kayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami, naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay, Gino. Gawan, ana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Yung padpadan tumot lang ang mangurkurangis. Ay, oras aray. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbaga na akasta. Dagdagan yun ang mga ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot, Gino. Ha, siyak, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan ka da antiluseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni Antem iti day japat tay. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan nitatapat ti. Anya? Lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat tay. Sa ita nakinayat magayam kang kuana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama, amatinag, tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram ngamin idi ni patay. Muwangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itakat senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya,
San nga taan nakarkaraw nga adda maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar. Mas kababain samot ti kasta darlaing. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdin natalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaid diti balay ko. Sige karon. Ngam pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Bayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Ala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agim pake tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. ay wen ha. Mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutin ijadakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ko ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwang talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wan, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo ta trabaho da ita. Ay uwin anya ngay ngarod. Talaga kasta, tagasawa ta ke ngarudain. Wana, aganos ka, anya. Sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugiyan mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko patay. Apay aya. Umay ka ngamin, Apay aya. Ayan tayo charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na. Nagasidag day ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% lang ang ito'y cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo igaawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nana, nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit da gito Gat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakit ang kan. Ngam di mo pala amutar aramidam.
Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan. Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. May na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Nga langar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanyak. Manu latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. So nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pensyon. Naimbagin ka, tagdakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bentar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo't patay. Ang may bagbagak laeng. Ang, ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti ka adam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga. Atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Kanga pula putahi ti lutwam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inal daw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawa na. Taday tamot la tilibangan ming agbabarkada Luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutwam Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwa inti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka nita alas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay ko tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan Luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan. Si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gamsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbannog ako niti dayti abalay. Sapay tumanaray dagiti ugay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Ada pa yung sumang kata bisitak no madandama. Agluto kan to ba Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita. Tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanug ako na yan.
Di na mo nga rod ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidan kwa namanang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti kat sininaakon anamin pinsan. Dita na mi risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. Ti kabsato no gayem mo, lusing. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin, advance Merry Christmas manan! Manang! Biyanan! Hello manan, papagayam, kumusta kayo? Agananad tayo akanayon, tanay matutudumanan dal daw ita. Siyak manan, tibagayam yun ni manang yo biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw, kan oras ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdeng nga kita akan ito. Ti surat, ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo alito, sa napudpudno anagan. Ngamsak may na, hello ka ni June 8, ni Sofia Butite, ka ni Ma'am Vivian Voluntario. Kastoy man ti surat, ni pagayam lito. Dear manang biyanang, may papa ni ti asawak, kan ti abalayan ko ti pagtarayan to'y istoryak kan ka. Agpada ngamin anasam iti punsyonan ti asawak, kan ti abalayan ko. Kat tunggal sumangpadda nga agapo iti punsyonan, aday madda a take out, wano binalkut da. Rugyak ti agsalaysay. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag a sakat babaw. Aniya. Ala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Ay, nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong ak ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Hindi. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan karda, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturaw. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasang-sangpot na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan nga'y abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Iji abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akabaw alakay. Alan, riinga mo ni pagkamaw. Tama pang kamay. Alah, babiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagiti agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagiti adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga roda. Ay, kat sigurado man ang tikarni nga isang petninanang tatang. Ay, kasigurado Kababay di arabi dagitay nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaadda amapan makipilpila. Hay, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikar ni dito'y rep lakay. Saan samot anak naksayan?
Ay, kat, jay matlasidam ti ilutlutok no kwa. Anya, apay ngay? Ay, naumaak iti karnay. Natangkan fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw. Imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatan iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay, kano makaumamad nga roti karnay? Kan may saan anasaya at no karni akanayaw ti masidsida. Nagkuna amada, si kalakmang ibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Pagpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsura kan itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag ka kiday litaw. Ay nawaw. Napsuga ka. Ngamkura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, gusto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay da, sigod ba't nga ado tikang kanag, basta karnay. Ay na, di kay unay ko nakmat. Kitaan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakpil ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya balayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre karnay, gundawayan taado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa kan kwa na. Ay mayat taagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya, nayunak to ti alaak akanam. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kanenda ko na. Ay, makitan tao karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungad. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Uwan abalayan. Tay silupin mo nga ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck! Adeng, duwa mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisitak iji balay. Isu iyala ak man ida. Mabiglaan na na. Atoy na na. Ay na. Ay, agyaman nak adeng. Tingkyaw. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay adeng, nayo naman iti dua a plato ti kukwak. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kenday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanenda. Talo kayo matana? Ay una adeng, talo a plato ti itig mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw! Alam man litaw! Darasang tagsubli ak
makipila. Ay umay kakitain. Di ka nagsubli jay. Huston day ta. Huston nga. Sublatan na man kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Pagbainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw day taon. Tagsubli Inak pa'y makipila. Nanang, huston ti pila, kababain. Ay na, inkay mo't makipila no kayat yan. Ay, anyan ni nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan ti center of attraction di takasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. Ni, an-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay si daan taa, irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita da dar aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan matakas jay ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. When ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam matday tangay. Dandani ibusan yung titaraon iti pumpunsyonan. Ha? Saan mo ka? Grabe kayo mga aksaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya. Ay na, ay, adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. Aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra ta ataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Si daek ko Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bakit? Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka? Uray si kalat mapanin mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusaklaan ng dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos nalaka ama banglas. Ay, wan pilaw. Kag alaak nga rodan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapay laing mag. Kat adda lang arod inkargam di tabag mo. Awan, kurang abalayan. Mala. Mabit lang arod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglasama ti daduman. Kasano ang mabanglays, kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakad mo lang iti asaw. Kanog amin dagita. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko. Apay nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ako na nagsubli-subli jay siya. Ngam nasakit lang ta.
Maulawak pa yan. Itaray na ko na iti ospital. Ay, anay. Mabit lang nga rod, nana. Anay ikaw, ay nagsakit unay yung tiyan ka lakay. Ay litaw agring ka man. Anay. Apay ay, disturbo ka iti panaturo. Ay, itaray na kanya ospital. Nasakit tiyan ka. Ay, Aniya, anay apay ay, anyat kinan mau. Jay mutla nakareb at araon tikinan ko itay. Aniya, Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ako. ay, day tagamente magbagag. Napangles laki ti kinan mau. Kunak ngabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamain. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ita? Tanasakit una yung tiyan ka. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itanti bunga taramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini karda abalayan. Gapaw iti kinaanto kabiyaw. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabang listikin na niyo nga agpadpada. Ay, agyaman na. Nakaginawa kunak no matay ako. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaro no di kay pay lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Made ti kastaga rami diyaw. Made ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay meten na daraw. Kitaan niyaw. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja ko. Nadidigra ako. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasartangan yung tikastang aramid yun. Wan, promise, manjakaw. Uray siya. Manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di takaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Agkinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Diyak pa'y mangmanganan itiin na boy. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit na saya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laang lakay. Hindi damo kasla jackpot siyan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo sanda kabailan nga aramidan. Ngem kabailan damet gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda met laki mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan to'y pagayam mo lito. Nasaya at man ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta panagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan. Dua ama nagbalkot, ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta makiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam.
Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, gagayam, nabara kablaaw, kada kayo amin, ngagbuybuyakan, nagdangdangag, kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat iking san napud no nagantin tay patangatang drama itangam sakbay na makablawan man pay amin a grupo ti siya si Baru Arupa Macau chapter from Taraki ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi man ti kunani kabsat iking. Dear Manang Biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbarus ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin a lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay kuman isublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. Adda usarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakitkitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mo ngaminan arumari jay balay. Tanudad duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan mare. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay buridag akabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Pumayak man na namileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumreka Agyaman na, nana. Ala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ija karayan. Nagpanitang kami ni Jaygan. Ay nagimasin nga naimas nga alsumanda ita. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay kawin abaraw. Mabalin lata. Kasanungay. Agkasarta ka din, Carmey. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmey.
pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha? Wala, no kastati ko nam, Carmen. Sika, ti masuro. Thank you, Rudy. Nakapalpatan, ay maturog tan karme kanakan tanay rabi ay. Ay, anak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Sino? Ni, ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Idaw. Nobyom ka day. Ay, kunak man nun ni Rode tinubyo. Eh, kayo kidi maturugan, ante. Tama pan pastor ka naidong. Kung naklakit din no nakaturog kang, Carmen. Haan, ata inururay ka nga ron. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmen, ha? Uray ka, nagpintas ka. Ayun, adawit ko akik ken chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga ruden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya, ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat tangarudan. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikat ti makaamaw, Carmen. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Milig. Maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang man? Kahit apay nga ron nga kami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Apay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sakag. Sige, mapana kon kabagis. Naimbag nga oras mo, ading Carme. Ni, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo, ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasam-8. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antek? Ay, saanan? Uray taada ka mat. Ha? Ay, wan. Kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan, ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantangaro din, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Ay, nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi yu, ante. Sino ay tikit kitain nyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap na mukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti ammo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha!
Anom ti kina-sexy kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat, ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan, anti. Nay, nakasukat ka manan, manong Ikeng. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaan. Talaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwana tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanyak. Sige. Mabana kon. Mangan kanton. Tamarabyan nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribom na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram, Ikeng. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na, agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang, Ikeng. Wanya, nabisog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay nalumok magakno si katikadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda mo't saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carmay, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug mo. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong Ikeng, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carmay. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita, awan lin na kayan kinayat, no diskarte ti maiwayat.
Agyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayan ti panangirok ma'am iti bagim kanya, Carmi. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanyam, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carmi. I love you too, Rudy. Tangay, at na napasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carmi. Pagluganan ta ka din agawid, Carmi. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta adapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Anter iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamat lang agawid. Ay uray haanan ta inakto pa'y agpakuko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tag-date, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid intong rabi. Katuan, maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax tamay, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada dya ibagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matanakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jack pa'y lama kabayad ken kakabagis wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na Jay Maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kin ni Carme, Mileng. Ala, itud ka nga itud, iti kumpurme ikeng. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi aya. Saan pa'y mag? Iso nga enjoy ka agaram. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Edong, agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kidawak kat itad mo. I love you, Edong. Mwah. Awanan kayo itibain. Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Edong. Darasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gabong. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Pagturugan nga. Si kano kayat mo ti maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no da Rudy kan itong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ikaw nagadaw ti kamuol da. Ay, saus. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamade asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngum adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na.
No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carmay, hudno ka day ti ibagbaga ni Ruday. Auntie, Agsaw ka! Hudno ka day! Uwan, auntie. Anya? Iso ala ting itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Karmi. Asino nga iti pudno nga amata si Kugmo, Carmi? Saan mo't nga aklonan ni Ruday? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa gayam iti atap. Niidong sa gayam ti ama dato si Kuko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumala ang tinubyong karmi. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigiddan da kami, bay. San lagayam ada kami kinirudi tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Edong. Masiguradok dahi ta. Ladingitag. Ngam, jak mamati karmi. Di na lukwan. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Anyan? Mangibabain ka, Carmay. Jaklaim pag-aram akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na auntie. Hanya lang iti ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugmaw. Ay, auntie. Malagip ko gayaman no asino ti ama to si Kuko. Asinaw? Ni tatay king gayam. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tatay king ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya? Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Kay inusentiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo, kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Uy, ngamawan na pasamak iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakob. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaeng ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ati pagdamagan yaw. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Ibaga medya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalaki rumagayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wide. Anyangay, makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun di karmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni karmiday ta. Ha? Oho, mangilawlaw na diya babae. Nagadumagayam tinubo yun ah. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya akong agaram. Talakaya kon. Pinalasulaan, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas ka ni Carmi tanagadumat gayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko iti saan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daytaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tuy gayam mo, Iking. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio.
Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.